بسم الله الرحمن الرحيم. روش وتبقر من مسلمانا دهنبر صحابين پیغمبر ده عليه الصلاة والسلام. قالي مسلمانا إيرو أمي جي صحابين پیغمبر خدا بحث بكن. صحابي كينا؟ صحابي أو كسي قو رسول خدا حضرت محمد عليه السلام بچعب خود ديت به بي باور کربه و لسر باوري مربه. صحابي دو قسمن، يك مهاجر اوانين جمكة بار کرنه چون المدينة بجهبونا. دو انصاري اوانان جي مروفين اهل مدينة قو مهاجرين مكة حواندنا قنجتري حمو عالم پیغمبر آخر زمان محمد لاوي عبد الله لبيوي خليفة أول إسلامي أبو بكر لبيوي حضرت عمر وبشتر حضرت عثمان وبشتر حضرت علي باشي 10 مبشرين ماي يعني ده حبيب ومزقينيا جنة جوان رهاتي باشي جنگاورين بدرينا باشي جي صحابيين ديترن تجدي رسول الله انشتري حمو بشرية البال خدا صحابية پیغمبرن لورا هم خدا مدح و پسنی وان کریا هم پیغمبر جو امتا خوا لوانين پاجي شيرت کریا گو تو کسک لصحابيين وي زمان درجائي نکن لورا اوانان ديرك شاگردين پیغمبر خدا بون جوي بخوا تربية دگرتن هم بجان هم بمال خوا بتردد دبون فدا جبو پیغمبر خدا و ديني وي إيدي تو كسك ناگه هجي مرتبه وان سيداي بديع الزماني كردي دبيجه صحابي كي قود 40 دقيقان دا لبار رسول خدا مرتبه گرتيا وليه كي ده 40 سالي ده نكاري بگه هجي به مرتبه إيدي کسین گو خدا و پیغمبر مدح و پسنی وان کربه حده چه کسی های لوان زمان درجایی بکی لینه حیف چاوا دا عصر بری دا چه گویا ایرو جی هنه کس و طائفه هنه ریکی وان جه صحابین پیغمبر خدا دی چه و دا علیه وان دا کم و زیده گوتنا دبیشه بلكي جنباشي وخيانة وان بحث دكن قوتنك عربي هاي دبيجن المرء عدو لما جهلا دما مرو حقيقة وماهية تشتك نزان بي وقدر وقيمتها وينهاي دار بي جيرد بي نيار كسي للصحابين رسول الله زمان رجاي بكي وروكي جعالی خدا راستی جزای خوا و روکی جعالی خدا راستی جزای خوری خداش بوان وهاد بیجی انکارمند مکه پیغمبر یا محمد لاوی عبدالله قبول بکن جی نکن جی او هی قاصد خدایا اوان باورمندین گودگلوی یعنی صحابی دهمبر نیارین خوی انکارمند قوی و جسورن لدناب هفدا وجهبرا برحمو كرمن تدبيني اوان باورمندان خداي خور الركوع والسجدة يعني نميج دكن بفي هواي منجي وكرمك جبال خداي خوا وقايل بونا ويدو خوازن جبال اثر السجدة روشاوان جروي وان خيادكي اف روشاوان د پرتوکا یهودیان تورات ده هيا هم د پرتوکا فلهان انجیل ده جي هيا خدا جوان وها جي بحث بكي اوان مروفين مكة گو بخدا و پیغمبری بي باور کرنا وجبو حاکمیتا دين خدا جوالات خوا مكة جي بار کرنا هم دريا خدا ده خبات و جنگ و شر کرنا
وأوان باورمند المدينة ومهاجرين مكيل بال خو حواندنا وبمال خوش آلكاريا وان كرنا أها أب هر دو قسم مسلماني جدلن هي أون براستي باور كرنا جبوان لوی جهانی بخشاندنا گونه وان والآخرت جی دبهشت دا رزق گلک خوش هيا خدا جبو صحابيان وهاجر بيجي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم سورة آل عمران آية 169 و 174 آوان د جنگا احد دا شهید بون آوان کسان پشتی گو بریندار جی بون لپی گازی خدا و پیغمبری وی چون ایدی شبو وان جوان قنجی و خدا پارزی کرنا لبال ما مکافاتک مزن هیا دما لشکر قریشیان جراستا حربا احد وگریان بال مکه و گهاشتن سمتا روحای به هر شیورین گوتن وارن امدیسا وگرن سر باجار مدینه محمد و حوال نوی پریشانتر بکن هیچ وگرن مکه اوه خبر آوان گهشتا پیغمبر علیه السلام همن گازی کر چه کسین بمرا حاتمون جنگا احده بلا همان بجبن هیچا گونیال بسر مدا و نگریانا املو پیوان هرن دا زیدتر جما بطرسن ده گلگو گلگ جوان صحابیان بریندار بونجی هفته که جوان لدولا پیغمبر جبیان لپی لشکر قریشیان چون حتی گهشتن سمتا حمراء الاسد قریشیان خاطن آوان بهشتن همه رویان خدا جسارتا وانجی وهاج مرا بیان دکه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل آوانين د جنگا احد د شهید بون آوان کسان گو پیگرتن فلحان جوان رد گوتن نیارین و لشکر قریشیان جبو گو بورا دیسا جنگی بکن جویانا و جوا بهسترن بجمار جی جوا زیدترن ایدی هون جوان بطرسن لأوه گوتن آوان باوریا مسلمان زیدتر کرد ده همبر وی ترساندن آوان دا مسلمانان خو سپارتن خدای خو و گوتن خدا هی بس جبو ما و قنج وکیلا جبو کسین گو خو بسپیریوی پیغمبر خدا جبو وان دبیشه صحابیین من هر یک جوان وکی استیر که کیا اون پای کی جان جوان هرن اونی ریا راست ببینن گلی مسلمانان صحابیین پیغمبر خدا همو انسان لپاش خوا جوان مردترن لولا دگل گو تیو برچی و تازی و پریشان بونجی ندعترا نفسا خود بون حوالین خوین محتاج دسر خورد گرتن لولا پیغمبر جی لولا بغير قائل بنا خدا وراضي بنا وي تو هدف وارمان جكوان تو نبو لو ما قو جالنا پیغمبر خدا پرز دکرن دو گوتن یا رسول الله ذي نشاني من بدا از چه بكم از بگی جم راضي بنا خدا و بچم جنتي رسول الله جي جهر يكيرا بهواي روشاوي ريا راضي بنا خدا و ريا جنتي نشان دا دوی زمان تنگاسی و تنبون دا صحابی بسایا ایمانا خویا قوی وصا جوان مرد و اهل شفقت و رحمه بون بخواد تیو برچی بون لخوارن و خوارنا گود دست وان دبویا عول ددان حوالین خوین محتاج و لشکر اسلامی و ددان پیغمبر خدا دا اوجی بده کسین حوجه و بلنگاز حضرت ابو بکر همو ثروت آخوا حضرت عمر نیو ثروت آخوا فدا کرن جبو بلند کرنا ناب خدا و آلا دینوی آلی کاریا مادی لازم بو آیتا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة
سورة بقرة آية 245 يعني كيج وهي دينك باش بدي خدا يعني آلي كاريا جنگواران بكي گو خدا جي روجا قيامته أجر مكافاته وي جيرا قات بكي وبديدا هاو تيگو اب آية داكت رسول الله قاضي صحابيان كر گو آلي كاريان جنگاورين اسلامي بكن دا گو آوانان جي ميدان حربه دا دهنبر نيارين دين دا موافق ببن لمدينة صحابي أبو دحدح في آية بهشت شوبا رسول خدا وقلت باقي خدا جمع دين دخوازي اوی گوت بله نوها جبو لشکری اسلام جوا آلیکاری دخوازه دا گو روژا قیامت اجر و مکافات و بصدقاتان بده بخچه که ابو دحده هبو 600 دار خرمت ده هبون اداراوی مالباتاوی لسروی بخچه بو جناوی و زارو کنوی جی دناوی بخچه ده دحویان ابو دحده گوت یا رسول الله من فلان بخچه خوی بدين دا خدا وتسليمي تكر رسول الله قبول كر ابو دحده هما تشو غازي جناح وكر وقوت يا ام دحده دقل زارو كين خوا جنا بخشة دركبن من بخشة بدين داي خداي خوا يدي اب نبخشة ميا ام دحده الميري خوا والبي تكليفه وقت اعتراض نكر بتردد قوت بازارتا دقل خدا بخير بي وهم زارو که نخواه گرتن و باخچا ترک کرن اها صحابین پیغمبر خدا اوان کسابون خدا روژه حشره ثم جي شفاعت رسول اخوة و جي جيرانتي صحابين وي محروم و بپار نكي آمين